Ang ginumada iyo. Pagbasa ti kang Santos nga Ebanghelyo, sumalakan San Lucas. Dinaop kan Hesus impira nga mga Sadusiyo. Amo inihiraan na siring nga waray na pagkabanhaw. Nagpakian na hira haiya. Magturot do. Nagsurat ti Moises sini nga balaod para haamon. Kun mamatay in usa nga lalaki, ngan mahibilin an asawa nga waray mga anak, kinahanglan asawahon han iya bugto nga lalaki an nabalo, basi mag-anak hira para han namatay. Niyan, may adahan to pito nga magburugto nga kalalakinan. Nangasawaan gimamagurangi, ngan namatay nga waray anak. Ngan pinangasawahan sunod nga manghod, an nabalo nga babayi. Ngan niyan, han ikatulo nga manghod. Amo gihapon an nahinabuha nga tanan nga pito. Nagkamatay hira nga waray anak. Kakatapusan, namatay ang babayi. Niyan haadlaw kun mabanhaw na ang mga minatay, kanay man hi asawa. Kay an pito nga magburugto ng asawa man haiya. Nagbaton ni Hesus sa ira. Nag-aasawa an kalalakin-an yan kababayin-an hininga panahon, kundi an kalalakin-an yan kababayin-an nga takos hin pagkabanhaw ha mga minatay, ngan pag-ukoy ha panahon nga ti arabot, diri na mag-aasawa. Sugad hirahing mga anghel ngan diri na mapatay. Mga anak hirahan Dios, kay nabanhaw na hira. Ngan nagpapamatuod ni Moises indayag nga may pagkabanhaw an mga minatay. Didahan sulat nga nagsaysay may tungod naglalaga nga tanom, naghinami ulong ang Ginoo nga amo ang Dios ni Abraham, Dios ni Isaac, Dios nga ang Dios ni Jacob. Karuyag signon hini nga Dios siya han mga buhi, diri han mga minatay, kay haiya buhi an nga tanan. Nagyakan impira nga mga magturuddohan balaod, maupay nga pagkabaton magturuddo. Ngan waray na ira mangahas hin pagpakian na iya, hinbisan ano. Mga kabugtuanan mo pa nga sumat ang atong dayon nga katalwasan. Pagayawon ka, Kristo.